Kan thuthar lama kan lu main tunlaya India ram mun pakhata Christian missionary vai hoin kut an thlak lai le an hodar lai video social network platform sang the dar anina sahlea Christian te nek chep na le Christian te mindiriam tu India ti in then khat chuan kan chua tan meka khathil tong tu te kha an khongai thlaka Christian na atanga thlir phai chuan thillung oi thlak lo tak ani Mase mizo te hian insoi thaile thu dikkara thu bel neya thil the dar hi kanching khop maya India ram hi sakho zalena ram ania America po ania UK po ani chutiang chuan democracy ram te hi anni deuh vek ani heng ram hrang hian sakhuana awanga boina chuaki ni tin deuh tho hriat tur aom renga India po hian aom fo mai Mei thatop lam khan Musalman pui thiamin kut atur shapa enquiry lak ngalwat ania kut thak tu te zinga khan an sa khomi te tho mosa athu soi du lo tu te an tel nuala man anni tin mani loka Hindu pui thiam le atroi om tu te kut thak anni lea Hindu sakho lavung lutuk Republic TV editor in chief Arnab Goswami chuan khathil thangin anghong kaljela case or treu to mai kha Hindu pui thiam kut thak tu te kha Hindu deuh vek ani an chuan na motor te po an nam thu ani kha khovel ania sakhuana awang pialama hian sakho hrang inkara harsat na hi chu awm ve deuh rang thrin ti hi kan hriat a thakopin ka hria India rama hian han hoi zau deuila Hindu sakho lavung pol RSS ho ba khi chu aponga taka Christian te chunga kutthak hi anom meulo tuna phai chuan Hindu sakho beve tho Congress party hroi tu ten RSS ho andem na le andeu so na hi news site tamtaka mutur aom renga chutiang khovel chu ani ti kan hriat tel athale in alangani voin hi July nili ania India in Chinese application somnga pakwalai India abenti apuana tanga ani thumna China chuan India News Agency thang duang takle kan channel point source atana kan man number pol Wayon News Agency website le YouTube an channel Gravitas News Wayon te mainland China in a block ti an puanga he thu hi Nimin Khan Wayon News Agency chuan an puanga International News Agency hrang te pon ni zan le voin lama te antar lang hlombok Mase Wayon News China in a block chan hi India in Chinese application aben awanga athung rulna lam ni in alang lawa Twitter lama le news site trend khat atanga alandanin China ram chunga thil thleng an update that lutuk wang ani berin a hriata Wayon News Agency hi kamel hriat na hi alarei vak lawa an thu chu tam tak zinga China ram chung chanchin atam thrin le maya China News Agency emo kati deuh hiala thu an update chak ema wangin Khoiram News Agency nge ti in ken kola India News Agency ania Wayon ti hi World is One News ti na ania Z Media peng pakhat ani ti chuan China hian engwanga block nge ti lam lo en taila Twitter lama Hong Kong activist Wang Fang chuan engma achan le wang puang lovin Wayon English News hi China in a block ringot ni in atar langa achan chu Hong Kong mi puiten freedom of speech an du soya khovel thriata an puanzar thailo nan le China chunga thil thlengte soifia le puanzar China hian adu lawa chutiang chu angai thailawani ati Wayon News Agency hian China a coronavirus strain thar aom nia Wuhan laboratory a thok professorin asoi an chuatele virus anin kaidar chakdante atar lang thina ramdanga virus adar dan ain Beijing khopuya adar chakdante anfim khur hle chungpua tual chunga inkaidar ani dante anpuanga heibaga hian Beijinga tuna COVID-19 3 lengmek chungchanga hian strain danglambik mu chu ani thute po antar langbok ani Hong Kong din munte an update thlea YouTube an channel Gravitas Wayon a live stream pek chu chang an nga hlebok ani hetiang ani awang hian China hian chan le wang mo pu tur dang an nei lawa
Mase China official news agency Global Times editor-in-chief Hu Zijina Thusoi National Security Law hian Hong Kong mi puite zalena Arab beddon lawa ahum him jok don ani tia alo soite kha adik lozia Waiwan News unblock atang hian ahriat thei ani hanchui thui deu taila Chinese ho hian English hi angai sang lawa chu tiang tura zirtir anibok chu wangin Chinese mi pui tamjok ta chu English thiam lo ania English news agency unblock chan hi China ram chunga mi pui hriat lawatana andu lam ain khovel hriata China ram chunga thil thlengte hubbele Hong Kong mi pui te ka hub ani theinana anti niin alang ani heti lai hian Russian Christian Orthodox kokran mi kokran ten anrin na tunlai mila thak danglam du ve ngai mi alo Vladimir Putin chuan vote za somsari pariat lai muin kum sang ni somthum paruk thleng Russia president ni turin ming azian hanta Vladimir Putin hian aladam zelani chuan kum sang ni somthum paruk thleng ro arel chunjam don ti na ania aro relna songheta a president hun chung tur tidanglam tur hian abeya a hlot lingta ani mase hetiang ni tur hian tharum le sipai chakna amang lova mase hetianga athuneina songhet tur hian tharum le sipai chakna amang lova vote manga buk niin ne na achangta ani pathian hi kanin ngana bulpui ber ani tin constitution siam thatna ming asaina nei in ang in kopna lamchi adu lawa tuna tangchuan Russia ram chunga nei in ang in nei khap ngal ani hedan hi bochia anom chuan Russia constitution bochia ani to dona natakin sarkarin remna apezel to don ani mel Vladimir Putin hian constitutional referendum hi January thakhan alo phartoa Federal Assembly in March thakhan an pompuya April ni somni pani kha vote thak hun tura ruat ani mase COVID-19 shileng awangin vote lak hun hi son lat ania July ni khat kha vote thak hun tura tana ruat anita ani tichuan vote thak ania Vladimir Putin chuan ne na achangta vote la zongjong atanga 78% muin ne na achanga LGBT kanti lesbian gay bisexual le transgender tetan US angmain Russia mun aom talo ani America in God we trust moto annaya Russia in believe in God as a core value ti annai vetabok constitutional referendum chungchanga vote thak na hi felhlel aom nin opposition lamin anpuna Forbes le Indian Express station fel file langtlang takin vote thak na hi kalpui ani ti antarlang Hong Kong National Security Law chungchanga UN in soihona hun abot saya voina China Global Television Network in atarlan danin Hong Kong National Security Law chu ramsom sarin anthlop thu an soinin antarlanga mase he thu hi Chinese media ho bakin anpuang lawa CGTN baga hian Global Times chuan ramsom sari chuangin anthlop niin antarlang boka China Daily chuan ram tam takin anthlop tin antarlang bok Xinhua Net Point antarlanga China media te tilowa chuan The Global Herald in China Global Television thu chua anlak chon anron tarlang bok thudik aniem kan la hriat thuai beisaila tichuan request tam to boka India in aboi pui mek ama kutchuk ngai nitura aboi pui 5th generation fighter aircraft HAL Hindustan Aeronautics Limited Advanced Medium Combat Aircraft chanchin hi lotar lang lokteang siamzo alani lo awang hian tuna beisei ang hi aphak vek don empty ero hriat ani lo ti lo hrema saila ramdangte purbuai lova fighter changkang le thanei tumin India hian ngai tuana asenna arei to hlea mase engine le material thren khata tlema har satna ane wangin ala puitlin thairi lawa chungzinga chuan hal AMCA po hi atel ani hal AMCA hi kum sang hi som pathum vel atrangkhan India hian aboi pui trantoa ava boi pui reito kanti mai theya 5th generation fighter aircraft siam hi arbom ta angota olsam anilawa
kumtam takchungin an puitlin thei khram chau thrin ani Pac FA T50 te Lockheed Martin F22 Raptor te ter phatura ruamhan ania chanchin update tharbera chuan 5.5 mo 6th generation fighter aircraft tura upgrade ngal India hian atum ni in tarlan ani twin engine pani mang tura duan ania apian phung hi diamond shape angdewa duangin pilot pakhatin operate tura ruamhan ani a combat train khathi fighter chunglama paya kap chuak thai tura duan ania hei hi fighter dang zongjong aya adang lamna pakhat ani ome stealth fighter ani dona radar tan mu thailo tura duan ania India Aero Industry chuan Sydney omjok se atang kai jok anrin thu ansoya tuna India in France fighter aircraft alai Rafale fighter aircraft ang tho hian fly by wire anti mai voice command manga control thai ani dona medium aircraft veve ani don bok chuba ka chuan aisa radar amang don boka he radar mang fighter hi finfia thai china US fighter te Russia fighter France fighter le China fighter baka EU ramten anin siam trom typhoon te chau hi mang an la om kilometer somruk vela hla om lumna pechuak chi drone emo fighter emo missile ang chi te po amu thai vek don ani chungchu aman abitum lopon India fighter dang Su-30 le Rafale fighter aircraft nena an location rilin an bei thei don ani kumsang hi sompanga khan a design zongjong hi zo felvek to ania keji sing hi sang hi jasari arit ani dona ral thuam keji sing khat sang thum jathum velarit aphur thai turangai ania darkar khata kilometer sang hi janhi panga achakin thok thai tura rin ani bok vansanga fit singa somthum pathum zata sanga thok thai tura ngai ania athok sang thai don wangwang khop mai atui thun bel lowa atho hlat thei jong hi athui lo viawa abe satanga mun hlatak beitura ruamhan anilo ang viawa kilometer sang khata hla athok thei don ani mase ral thuam apai nem thei le thungdona hei hi athatna pakhat tur ania ama hian laipui 20 vua ani dona missile po tamtak pai thei turin duan ani Hull Advanced Medium Combat Aircraft hi enge arol turberniang multi-role fighter aircraft ani dona air-to-air missile akap chuak thayang melma fighter le bomber te bainan athatok teuto hle don tina ani tin air-to-surface missile akap chuak thai don boka vansang atangin leilama melma te ral thuam chut chet nan le air support atante melma indolong beitur te in amhan tlak hle don ani he fighter hi India hian asiam na akal puimek zela Hindustan Aeronautics Limited siam ani awangin asiam tu ming lamtoi HAL ti hi ahminga man ania spec kim chang dang hi chu soilo maila technical thil ani awangin kanhriat thiam ol samdan turberin karon tarlang ani India hian hansiam jose vansanga ain vorvel mu achak om to viau ani